Саламатсыздарбы, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, Ош ТВ телеканалында кайрадан штрих берүүсү биз адаттагыдай эле инсандардын жана көпчүлүк кумир туткан атуулдардын жан дүйнөсүн бейнесин ачып берүүгө багытталган программабызды бүгүн дагы баштоо алдындабыз. Демек, бизден эч кайда алыстабаңыздар, алдыда кызыктуу маек сиздерди күтөт. Өзгөчө конок демекчи, бүгүн биздин студиябызда эле эмес, жалпы Ош шаарында дагы биринчи жолу келип жаткан инсан, программабыздын коногу, тааныштырганча кетейин, өзбекстандык, бирок Өзбекстан эле эмес, жалпы Орто Азияга белгилүү болгон, көпчүлүктүн сүймөнчүлүгү болгон белгилүү театр жана кино актёру Адиз Раджапов. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы, кош келипсиз. Рахмат, кушубак болейин, саламат болейин, Жулдузхон. Бүгүн биздин маек дагы өзгөчө болот. Сиз өзбекче, мен кыргызча дегендей. Биздин кошуна экендигибизди ушул жерден дагы Топпа туура, баары бири-бирибизди түшүнөбүз. Түшүнөбүз. Эч кандай котормонун кереги жок. Топпа туура. Эң сонун. Биринчиден студиябызга келип бергениңизге аябай ыраазычылык билдирели, кубанычтабыз. Рахмат, таклиф эткениңиз үчүн рахмат. Айтыңызчы, көпчүлүк биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө да маалым, сиз Кызыл жолук жалжалым тасмасында тартылдыңыз. Көрүп алып абдан сыктандык дегенде эң мыкты тасма болду. Бул ирет кандай сапар, кандай бир максаттар менен келип калдыңыздар? Бул сафар жудayam бир чырайлуу максат менен келдик. Айнан Өзбек кино күнлөрү Кыргызстанда болуяпты. Ош хамда Жалалабад шаһарларында. Шу сабап менен келдик ва бай туура айттыңыз, hakikaten birinchi marta kelishim Oshga. Bundan oldin Bishkekka borganman, Issiqko'lga borganman. Safqomat Dilbarim filmini syomkalar bilan birgalikda. Oshga mana birinchi marta kelishim va juda ham xursandman. Келиңиз анда, мен жогоруда айтып өттүм, бирок ошондой болсо дагы сиз тууралуу кыскача баянды берели, түшүндүрмө болсун дегендей өмүр баяныңыз жана таржымалыңыз тууралуу. Андан соң ушул темптеги маегибизди уланталы. Адиз Раджапов, кино жана театр актёру, 1984-жылдын 6 январь айында Өзбекстандагы Бухара аймагында төрөлгөн. Атасы мугалим, апасы үй кожойкеси, үй бүлөдө 4 тууган. Жеке жашоосун сыр тутат, белгилүү болгондой, ал үйлөнгөн. Көк чай ичкенди жана эссе окуганды жактырат. Адиз Раджапов өзбек тилиндеги 30дан ашуун популярдуу тасмаларда роль жараткан. Андан сырткары Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жолук жалжалым повестинин негизинде Өзбекстанда тартылган Сарвгомат Дилбарым тасмасында Элияздын ролун аткарган. Тасма 2 тилде тартылган жана Кыргызстандан Элина Абай кызы, Медина Талипбек деген актриса кыздар роль жараткан. Мына ушул инсан биздин штрих берүүсүнүн бүгүнкү коногу. Жогоруда баштап өткөндөй эле кино тармагында сөз кылалычы. Алгач канча жашыңызда анан кайсыл тасма менен ушул кино аламына аралаша баштагансыз? Биласизби, Жулдузхон, бул 2005-жылда болгон биринчи фильмим. Ошо пайт адашмасам, мына 2005-жылда жудам жаш эдим кулдас. Hozir 35 yoshdaman. 14 yil oldin bo'lgan, ya'ni 21 yoshimda Nahotki sen degan film bo'lardi. O'sha payt Rustam Saidov, Nahotki sen bir yosh yigit qo'shiqchi qizni yaxshi ko'rib qoladi. O'sha ota norozi bo'ladi va shu syujetlar bo'lib ketadi. Bu nima deganingiz? Bu deganim bugun siz, ertaga boshqasi. Nima? Siz men uchun aytib bo'lingan qo'shiqsiz. Menimcha ko'rgandirsiz. Көргөнбүз. Ал кезде биз өзбек тасмаларын аябай көп көрчүбүз. Uyqusuz түндөрдө калтырып. Ана шу фильмден башталган. Бирок сиз ошол кезде ушундай жаш мырза деп ойлободук эле. Көрсө чыгармачылыкка эрте аралашкан экенсиз, бирок интернет баракчаларынан көрүп калдык. Учурда сиз тартылган тасмалар 30 тегерегинде деп. Аныгыраагы тактай өтсөк, канча тасма? Аныгын өзүм билмеймин. Аныгын билмеймин. Эсептеп көргөнбүз. Ахыркы пайт bir 2 yil oldin bir sanaganimizda, endi bizda o'sha nima bor-ku, sanasang barakasi uchadi deydi-yu. O'shanga salamaymizda. Bo'lsin. 50 taga yaqin agar to'g'risini aytadigan bo'lsak. To'g'ri эле. Men да ошентип ойлодум, 30дан көбүрөөк болуш керек элесе дегенде, Өзбекстанда чыккан тасмалардын бардыгын дээрлик биз деле көрөбүз. 50ге жакын анан санабайм деп атпайсызбы? Жылына канча тасмага тартылганга үлгүрөсүз? Yiliga har xil bo'ladi. Yiliga misol 1 yilda bo'lib qolishi mumkin, bir 3 ta 4 ta filmda tushasiz. Ba'zida 2 ta filmda.
O'shanga shu aytib bo'lmaydi buni. Ушул жерде дагы баса белгилеп айткым келип турат. Жылына 3-4 фильм болгондо, ошондой эле сиз Өзбекстандагы эң көп гонорар алган актер мырзалардын 3-чү болуп эсептелинет экенсиз. Shunaqadir balkim. Деги эле кинодон тапкан каражатыңыз көппү? Yaxshi. Көп деп айта аласызбы? Endi yetarli deya olaman, yetarli. Asosiy qismi bilasizmi, bu ijodda endi siz ko'proq o'sha qalb agar rohatlansa, siz ba'zida o'sha pulga ham qaramaysiz. Agar ssenariy juda ham yaxshi bo'lsa, lekin gonorar masalasi prodyuserlar aytishsaki, hozir ilojimiz yo'q, lekin mana shunaqa yaxshi ssenariy bor, rol bor siz uchun desa, bundoq gonorarga ham tushaveramiz. Endi ko'proq gonorar bo'lsa yaxshi albatta. Ооба, акча эч качан көптүк кылбайт дейт эмес. To'g'ri, yaxshi. Көптүк кылбайт жакшы. Болгон айтайын дегеним, сизге кандай тасмалар жакпайт тартылгандан? Кайсыл ролдон баш тартасыз? O'zim tushganlarimmi? Өзүңүз түшкүңүз келбейт. Кандай ролдон баш тартасыз? Баш тарткан учурларыңыз болобу? Отказ болгон учурлар? Отказ bo'lgan, albatta rad etgan filmlarim bo'lgan, rollar bo'lgan. Sani yo'q. Ular ko'p. Chunki bilasizmi, yaxshi ko'rmagan ishingiz bilan shug'ullanishingiz xato bu hayotda. Inson o'zi yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullanishi kerak edi. U ish bo'lmaydi o'shanda. U qanaqa yumush bo'lmaydi. Aktyor uchun bardigi эле rolda. Rol, lekin ssenariyda o'sha rol shunaqa yozilishi mumkin. Balki o'sha ssenariyda aybdir. Misol har bir rolni keltirib berish kerak-da, o'sha ssenarist keltirib berish kerak, rejissyor tushuntirib berish kerak. Chunki har bir qilgan harakat, o'sha aktyorning qilgan harakati nima deydi? O'zini topib kelishi kerak deysizmi? Ha, yashang, kerak. shunaqa qilish kerak. Biz bilgенден siz ошол Кызыл жоолук жалжалым тасмасындагы Ильяс сыяктуу эле аябай эмоционалдуу актерлорду ролдорду аткарасыз. Мен аны көрө элек, мен кинону толук көрө элекмин, бирок кыска үзүндүлөрүн, жарнамаларын аябай көп көрдүм. Сүрөттөрдү айрыкча. Көлдөгү кайрылууңуз бар экен видео. Тизер, аны да көргөнмүн. Дерлик сүрөттөрүн эле көрсөм, бирок тасманы толук көрө элекмин. Бул менин бир аз айбым болуп калды. Mana yaqinda mana shu O'zbek kino kunlari doirasida aynan shu film ham qo'yilyapti. Muhammad Dilbarning filmi. O'shda mana Jalolobodda qo'yildi. Bemalol ko'rishingiz mumkin vaqtingiz bo'lsa. Yuring, hozir borib ko'ramiz. Эфирден кийин, Эфирден кийин. Xo'p, bo'ldi, qarang. Биздин суроолор бар. Бул эмне үчүн бул каармандарды же болбосо образды айтып атам? Сиздин жан дүйнөңүзгө көбүрөөк жаккан, өзүңүздүн жашоо образыңызга төп келген каарман кайсыл болду? Ошол 50-гө жакын кинонун ичинен кайсыл каарман өзүңүзгө жаат? Endi Жұлдыз, qarang. Bu hammasi qilgan ishim o'zimning ishim. Va hammasiga o'zimni qaysidir ma'noda yuragim bor, asaplarim ketgan, vaqtim ketgan, mehnatim ketgan. O'shanga hamma o'sha rollarni bitta qilsangiz, o'sha Adis Rajabov bo'ladi. Hammasida o'sha g'azabi ham bor, nimasi ham bor, o'sha yaxshi tomoni ham bor, yomon tomoni ham. Endi inson bo'lgandan keyin insonda ikkala tomon. Va shunday javob berardim. Yaxshi, rahmat. Анда мен суроомду кайрадан эле тегеретип туруп башкача берейин. Сиз кайсыл каармандын же болбосо кайсыл чыгармадагы геройдун образын аткарууну кыялданат элеңиз? Bu gapingizni tushunmadim. Atkaril. Qaysi rolni o'ynashni xohlardingiz kelajakda? Ha. Кыялыңызда бал. Qaysi rolni o'ynashni xohlaysiz? Boya berishildi. Мисалга болот го, балким Европанын кинолорунан, балким Азиянын же балким ошол эле кыргыздар менен биргеликте тартылгандагы бир ушул геройду ойнойт элем деген бир. Qarang, Жұлдыз. Menda asosan bitta shaxs yo'q. Masalan, hozirgacha olingan filmlardagi o'sha bir qahramon yo'q. Menda o'zimda bir fikr borki, shunday bir personaj bo'lsinki, qahramon bo'lsinki, u tomoshabin ko'rsa o'zgarsin. Tomoshabinni o'zgartira oladigan shaxs bo'lsin. Өзгөрткөндө кайсыл тарапка?
agarki u tomoshabinni ichidagi biron dard bo'lsa, dardini olsin. Biron bir noto'g'ri yo'lga kirgan bo'lsa, o'sha yo'ldan qaytaradigan bir darajadagi rol bo'lsin. O'shandagina sizni o'sha aktyor sifatida bo'lgan qilgan ishlaringiz bir maqsadi bo'ladi. O'shandagina siz o'zingizni bir narsa qilyapman bu hayotda degan bir tushunchaga yetib borasiz. Chunki shunchaki aktyor bo'lish ham bu noto'g'ri-da bu hayotda. Shunchaki rol o'ynash, shunchaki insonlarni yoki kuldirish yoki yig'latish yoki shunchaki bo'lishi kerak emas. Это не должно быть просто так. Bag'it berishi kerak. Bu qanaqadir bir maqsad bilan, bu qanaqadir bir insonni o'zgartira oladigan bir darajadagi ish bo'lishi kerak. Өзгөртүү тууралуу дагы кеп кылабыз. Азыр болсо сиз тартылган тасмалардан, ошондой эле клиптерден кыскача үзүндүнү коюп берели. Yaxshi bo'ladi. Aldagan sen, sensizlikka o'rgatgan sen, yuragimni muzlatgan sen, unutganda ayt nega kelding. Ayt seni sevmadimmi, yuragim bermadimmi, javob ber. Qadriga yetmadimmi, yo baxtli yetmadimmi, javob ber. O'zingizga ham lolalar yoqadimi? Lolalar bu bahor ramzi. Sen meni bahorimsan, quvonchimsan. Bizning sevgimiz bor ekan, senga har doim lolalar sovg'a qilaman. Qizil bu lolalar, sog'inchli nolalar, o'g'il yuragimda. Демек, кадырман телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү коногубузду дагы бир ирет тааныштырганча кетейин. Өзбекстан жана Орто Азия кино жана театр жылдызы, актеру Адис Раджапов. Дагы бир жолу кош келипсиз. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Кайра айткым келди, кош келипсиз деп. Айтыңызчы, Кыргызстанга буга чейин да келгенсиз, көлдү көргөнсүз дегендей, Ошко келгенде эмнелерди байкай алдыңыз? Оштун жери, эли сизге кандай таасир берип атат? Mana O'shga birinchi marta keldim, boya ham aytib o'tdim takror. Bilasizmi? O'zim nima deb tushuntirsam? Balkim bayagы өзүңүздүн эле экинчи үйдөн биринчи үйгө киргендей эле. Haqiqatan bir tomondan shunaqa bo'ldi. Birdaniga 1 kilometrdan yo 500 metrdan keyin birdaniga o'sha boshqa davlatda bo'lib qoldik, lekin bizga tanish, agar shunday tanish bo'lmasa ham bir qalban tanish insonlar. Shuni ko'rganingizda haqiqatan yuzlari yorug', bir mana gapirganda ham bir-birimizni tushunamiz. Bir boshqa davlatga odam tushganda ham bo'lmadi. Bitta qardosh xalq, o'shanga hech qanday bir boshqa narsa bo'lmadi. Yana bir tomoni hissiyot uyg'ondiki, aynan Toshkentda Didor teatrida Yulduzli tunlar spektaklida Bobur rolini ijro etaman va o'sha yerda bitta joyi borki, Zahriddin Muhammad Bobur Buratog'da nima qurdirgan paytda, obida qurdirgan paytda quvonch ichiga sig'may chiqib o'sha ko'rib ham bu yoqda opasi, opajon qarang, Buratog'da qurildi mana shu Buratog'dan O'sh shahri xuddi kafta ko'rinur opajon degan frazasi bor, jumlalari bor. Shu narsani ko'p o'yladim keyin. Aynan mana Xudoga shukr bilan kelib o'zim ham ko'rdim O'shni va aktyor sifatida bu narsa menga yordam beradi. Balkim өзүңүзгө суроо берип жаткандырсыз. Себеби дегенде биз сизди ошол 2005-жылдан бери эле тааныйбыз. Андан сырткары Супер келинчек, өзүмдөн өзүм деген кинолоруңуз менен балким ар күнү ар бирибиздин үйүбүздөсүз дегендей. Буга чейин Ошко эмне үчүн келген эмесмин, келбей жүргөнмүн деп өзүңүзгө суроо берген bo'ldi, albatta bo'ldi. Chunki mana ijtimoiy tarmoqlarda ham, Instagram, Facebooklarda ham juda ham ko'p yozishadi, qirg'izistonlik muxlislarimiz juda ham ko'p yozishadi. Chunki hamma filmlaringizni ko'rganmiz, boshqa degandan keyin albatta nimaga hali bormadik degan bir savol ham o'zimga tug'ilgandi. Yaxshiyamki Xudoyim bir sabab qilib mana shu yerda turibmiz, O'sh TVda maza qilib siz bilan gapiramiz. Негизи саякатка көп чыгат окшойсуз. Бирде туруп Таиландтан, бирде туруп Турциядан, Тбилисиден дегендей сүрөттөрүңүздү көрүп калабыз да. Канча мамлекетте болгонсуз? Hozirgi paytgacha shu Osiyo mamlakatlarida bo'ldim. Aynan
ko'p qismida. Ya'ni Tailand, Malayziya, Koreya, xo'sh, Dubay, Turkiya, shu Rossiya mamlakatida, Gruziyada mana bo'ldik. Xudo xolisa yaqinda mana Yaponiyaga borish bir safari bor. Niyatlarimiz bor. Ijodiy safar. Aynan Yaponiyada ham filmga tushgandim. O'shani premyerasiga borishim kerak. Жақсы. Орта Азия емес, эми бүтүндөй Азияны багындырган. Deyarli butun Азия. Ийгилик каалайбыз. Негизи мына ошол кино жаатына кантип аралашып калдыңыз эле? Ким түрткү болгон? Актер болушуңузга. Turtki bu o'zim bilmagan holda, mana qarang, o'zim bilmagan holda ana shu kasbga kirganman. Lekin o'zim bilmagan holda kichkina paytimdan televizorda o'sha telespektakllarni, filmlarni, kinolarni ko'rishni yaxshi ko'rardim. Hech kim ko'rmasdi uyda. Men o'zim bitta o'zim o'sha televizorni ko'rib, u pult bo'lmasdi, o'sha narsani o'zgartirib anaqasini eski Temp degan film televizorlar bo'lardi, o'shanda ko'rib o'tirardim. Lekin u payt tushunmasdim, aynan aktyorlik, kino, teatr degan tushunchalar umuman yo'q edi. Vaqt soati kelib, aynan hayotni, dunyoni o'zi, Xudoni o'zi shu kasbga yo'naltirdi. Va Toshkentda, o'zi Buxoroda tug'ilganman, Buxoro shaharida. Toshkentga kelib, Toshkent davlat san'at oliygohida o'qiganman, dramatik teatr va kino aktyorligi bo'limida. O'shandan keyin boshlanib ketgan. Kino jatындагы кумириңиз ким? Qaysi kinolardan ko'proq ta'sir olgansiz? Kumir emas, bilasizmi? Kumir men juda yomon ko'raman shu narsani, chunki agar kumir sifatida oladigan bo'lsak, siz u insonga bir fanatizm darajasidagi munosabat bildirasiz-da. Va u odamni qiliqlarini, o'sha kasbdagi qilig'ini, hammasini o'zingizga olaverasiz, tajribasini, boshqasini. O'sha uchun o'zimga ma'qul, o'zimga yoqadigan aktyorlar bor. Ular ham misol Anthony Hopkins, o'sha yana bir nechta aktyorlar, ular menga yoqadi. Filmlar. Emotsional aktyorlar demak. Ha, masalan, emotsional haqiqatan mana Mel Gibson. Emotsiyasi juda ham kuchli aktyorlardan. Yaxshi. Sizga kimlar yoqadi aktyorlardan? Siz deb boshlaymi? Qirg'iz kino jatından kimler менен мындай жакшы мамиледесиз, анан сиз баалаган актер жана ошол эле чыгармачыл инсандар бардыр. Mana qarang, катташып жүргөн. aynan qirg'izistonlik kino ijodkorlar bilan ham tanishish sababchisi shu Sarqoma Dilbarim filmi bo'lgan. Shu film orqali shu filmda Ilyos rolini ijro etgan bo'lsam, Madina Talibek, qirg'izistonlik aktrisa. Suyukdingiz bo'lardi. Ha, ular o'sha Dilbarimni rolini ijro etganlar. Shular bilan tanishdik. Ulardan tashqari hozir uzr kechirasiz. Elina Abay qizi, o'sha эле tasmadagi. Ha, ulardan tashqari Elina Abay qizi bilan. Andan sirtqari, biroq Qirg'izistondan kinolari bilan tanish emas o'xshaysiz. Yo'q, juda unaqa ko'p tanishmasman. Yo'q. Bo'libdi, bundan keyin yaqin tanish bo'lamiz degan. Albatta, bundan keyin albatta. Davlat safari. Qirg'iziston kino kunlari bo'lib o'tadi. O'zimizda ham, O'zbekistonda va albatta har bir seansiga borib, o'sha orqali tanishib olamiz. Yaxshi. Mana shu safarimiz, shu ish-charalar balkim Yo'q, adashdim, ming bor uzr gapingizni bo'ldim. Salom New York degan film bor, adashmasam, Qirg'izistonda. To'g'rimi? Ova. Mana Salom New York. Bilet ekansiz. Shu film esimga tushib qoldi. Алдагы бир катар мамлекетти Казакстан, Өзбекстан менен биргеликте тартылган тасмалар бизде абдан көп. Шахзода Матчанова бизде көп тартылат. Ha, xabarim bor, ko'rgandim men Instagramda. Sizga мына ошол Кызыл жолук жалжалым деген тасмадан кийин дагы кыргыз тасмаларына тартылуу сунушу кирип атабы деген өзүңүз кандай көз караштасыз? Дагы тартылат белеңиз? Albatta, men rozi bo'lardim agarki yaxshi taklif bo'lsa Qirg'iziston tomonidan, ijodkorlar tomonidan. Gonorar nazarda qilsa dedi. Gonorarni albatta gaplashamiz. Gonorarni sekingina. Kichkina deb эле. Demak tartilasiz. Xudo xolasa, albatta yaxshi bo'lsa ssenariy tortilamiz. Чоң рахмат дагы бир жолу. Ушундай жандуу жана кызыктуу маегиңиз үчүн Ош шаарына келип жалпыбызга өзбек тасмасынын ааламын ачып бергендигиңиздер үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Ошону менен жыйынтыктоочу сөзгө кезек берейин. Sizga ham rahmat, salomat bo'ling. Osh TV telekanaliga omadlar, zafarlar tilaymiz. Hech
charchashmasin mana shunday bir xayrli ishlarda va qirg'izistonlik barcha tomoshabinlarimizga, o'zbekistonlik tomoshabinlarimizga omadlar tilab qolamiz. Ijodlarimizni kuzatib borishyapti. Ming rahmat. Tomoshabin har doim aziz, har doim qadrli biz uchun. Rahmat. Жыйынтыктап жатып дагы бир суроо узатып кетейинчи. Ош ТВны Өзбекстанда көрөбү? Osh TVni O'zbekistonda o'sha Andijonda, Farg'onada, Vodiyda ko'rishadi albatta. Көрүшөт, э? Демек, Андижандагы жана башка Өзбекстандагы телекөрүүчүлөрүбүз сиздерге дагы жалындуу салам жолдойбуз. Мындан кийин куттуу студиябызга келип туруңуздар. Albatta kelaman. Чоң рахмат. Ушуну менен бүгүнкү маегибизди дагы жыйынтыктайбыз. Кайрадан жекшемби күнү көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.